Voin hi kumsang ni somni pathum mei ni somni paruk zirtop ni ania Rainbow Mizo Channel thirtu le ngai thatu jongjong te chibai le thau ule Manipur state chunga tharum thona le boina chuan ziaom lam hapan hlei theilowa Manipur state ta minister te MLA te in te beih ania heba ka hian union minister in thlengin beih ani zuitabok India media News report anpek dan chuan Manipur state atang hian union minister pakhat awma ani hi RK Ranjan Singh ania official ten report anpek dan chuan Ranjan Singh hi Imphal khopuya kongba muna achenga Imphal East district a Irilbung police station chuan thuchua ansiam danin union minister RK Ranjan Singh in hi nizan dariat le minute samthum vela khan tharum thoin mipuitan voile khata han bai thut maya hetianga a chenna in han bai lai hian union minister RK Ranjan Singh hi an ina aum lai ani tin han report bo the print in report anpek dan chuan RK Ranjan Singh hi Manipur khopui Imphal cheng ania tuna hian India sarkar lai puya union minister of state for external affairs na achal meka Imphal khopuya hian a chenna area Imphal East le Imphal West lamate nilai nia khan tharum thona alo thlen to wangle mipuitan boina le harsatna ansiama wangte Meitei community tele tribal community te inkara tharum thoa in beinate hathena wangin security chu tight taka kenko ania masahete chung hian union minister of state for external affairs RK Ranjan Singh in hi Imphala kongba muna mipuitam tak pungkhom ten han bai ta thawani tin han reporta Imphal East le Imphal West te security tight taka kalpui hani chunga hetianga mipuiten boinan siam thei thau hi thilmak tak ani thu han report bok the print po hian Irilbung police station atanga thu andon tan chuan hetianga union minister in beih ani hun hi nizan dariat le minute samthum khani tin han report ve bok ani maktak mai chu Manipur state a hian security anti-tight tuala mase chu chuanom zia hanai vak lawa curfew te po khauzo kin ken ko ania chuti chung chuan ni tinin tungkar chung hian tharum thona thar athleng deuh renga tin heng tharum thona te hi mipuile mipuite anin nek boiton na le tharum thoa anin beiton na ai ma in sarkar khroitu mipoimo milangsar jolte uluk taka anven himna hmuna ommek ta chu beih ani ta jok zela hei hian Manipur state ta security apachiat zia chu atilangani antibok media then khaten report anpek dan chuan khoin run ton na po ala thleng deuh rangnin a hriata security khau taka ken ko ani na hnuaya buaina lian tham tak tak mai le mun poimo le minister te union minister te in te beih ani ta zel mai hian Manipur state chunga security le intelligence agency ten thil han kalpui dan hi engtiang chiange ti hi chui chian trulti na lian tak aum phata bok ani the print hian report anpek zeldan chuan nilai ni ringot po khan mun sang mun thuma tharum thona achuaka Imphal West district chunga kadangban mun phaichu mun hlom taka achangmeka tharum thona tumtam tak ni khathil thuwa athleng bokani anti tichon Manipur state sarkar hian mipuiten harsatna antole alowa anom thailo thil chi sang ta chu anlei atul bok si wangin heng tharum thona chi sang achuak rang chung hian curfew thazalen hun chung chu anpong thowa voin mei nisom paruka tang hian jingdar nga tanga chhun dar ni thlengin mipuiten anmamo abik takin essential commodities te anlei theina turin Imphal West le Imphal East te curfew hi hemi hun chunga tan hian thazalen ania Manipur state sarkarin notification hati chuadan chuan curfew relaxation hian Imphal West le Imphal East chunga po hian huam velo chin anaya chungzinga chuan ayang pali rota lamlong bazar atanga yanglan leirak inkar thlengin curfew hi thazalen hani velowa mipuite pona chua phal ani lo boka thampu thong atanga Imphal river te lamlong bridge panna kongte khothang lampang atanga lamlong bridge panna kongate lamlong bazara
marlam pangle yanglan leirak atranga thumbuthom inkar pup lampak le tangkapat mapal chimlam pangate heng curfew thlajalan nahi puan ve anilo bok ane damit le news 18 tan voin chun dar som panhile minute somlia report anpek dan chuan Union Minister of State for External Affairs RK Ranjan Singha in kongba imfala anbai nuwa hian helai area pumpuya hian Superintendent of Police Imphal East chuan additional force engemozat tirlu belanni thu apong jara mipuiin buaina hi liantham taka han siama wangle Union Minister in hi ti chiat ngai tuma han baina sat ema wangin aveng tu police le security force te chuan tirgas tam tak an kap chuaka mase chu chuan mipuite ahno darmai lawa wangle buaina hi alen tial tial wangin mipuite no darna turin vanlam hoin police te hian silai raun nga vel thau an kap chuak niin an report bok hei chau hi tun naya thil thlenga ni lawani tin CNN News 18 chuan an reporta tribal te an chena khua Churachandpur district chunga Kangthai village chu Meitei hoten an run in soi ania CNN News 18 hian report an pek dan chuan he khua hi Mericom boxer lar tak chenna in a hometown omna ania Meitei hote hian silai kengin he khua hi voile khata anlu chil thuta Meitei mipui zinga hian Meitei helpol arimbai tengol tele Manipur State Commando te antel vetin anpu bok hei hian Manipur State ta buaina hi chokpun lun tu chu sarkar ania Manipur Police ta hian Meitei hote antran puiti ati chiangin alanga hei hi thil thandan dik tak ani chuan kan thu don naten han soidan chuan Kangthai village beih ani lai hian Churachandpur district pumpuya hian tharum thona dang chhuak aom lawa ma se Meitei hote hian heti hun hi hunram changa lain police tele an helpol te rebel soten en atang kopin he khua hi an runa in tam tak an hala ti chiat an nei boka an khua veng him tur hian silai keng civil mi te chu an ron thok chuak vea ma se vensen ani lawa wangin heng Meitei hotele Meitei helpol te police ten hantan puiten en hian Kangthai village nasatakin ansua samani tin han reporta hei wang hian Nationalist Socialist Council of Nagaland NSCN chuan thuchua an siamjui ngala Kangthai village Churachandpur district chungami hi runani hi kandem takjatani tin thuchua an siambok ane CNN News 18 hian Manipur State ta buaina achhuan huwa khan Chief Minister and Biren Singh chuan Security Advisor atan CRPF DG Launitor Trin Kuldip Singh chu aruata mase Manipur State chunga buaina chuan zolam hapan chawa community panhita inkara maini lawin tribal community zongjong le Meitei community te inkara buaina chu lianzokin al chuak meka Manipur State chunga cheng Naga tribes te chuan Zohnahthlak tribal namtrang trang te chu an thlopani tin han report bok ti chuan hetianga buaina thelmi tuma state sarkarin malakna chaktaka kalpuyanga alan lai hian Bishnupur districta nilaini jinga khan tharum thona athleng boka he tharum thona hathlenna mun le inka na hathlenna mun hi Tonglabi area ania kan soifau thin angin Bishnupur hi tribal ta chenna mun ania helaya hian Meitei ten inka na hanchok chuak ni in ahriata nilaini jingkara inka na le inti buaina chuaka wang hian mi pakhat chu kal hliam ania hospital panpuania mase hospital an panakonga hian nunna achanta ni tin The Times of India chuan han report bok Web India chuan report anpek danin Manipur State chunga hian heng Meitei community te Zohnahthlak tribal community tele Naga tribes community te chuan an state sarkar laka hian lung oilo na an nei veka wangin an state chunga mipui mo zual top diplomat te chu target bra an nei ta PWD minister in beih aloni toa ti chuan Khathil Athlen nu loka khan Manipur State Forest Department Minister Chenna in chu beih ani zuile boka ti chuan nikhat po aliam main Union Minister of State for External Affairs RK Ranjan Singha in hi beih ani zuile ta bokani anti masemi puiten Union Minister in beih antumna hi ahlo chamani antia achan chu aveng tu sipai le police te chuan tirgas le silai mangin
mipui te an hnot kir thainin an soya a chenna in hi an khoi chaman talo ani hetianga inti boina le tharum thona thar Manipur state chunga a chua tak ranga wang hian report donjui zelania Union Home Minister chuan malak na lian tham tak ron kalpui turin mei nisom nile pakua hian Manipur state tlo turin thutluk na asiama schedule programa da ani toni tin India media rang ta chuan an report ani Manipur state Amit Shahin hatlo tur chungchanga hian Union Minister of State for Home Nityanan Rai chuan Nizan Khan press conference sakawa he press conference sa thucha asoya hian Union Home Minister Amit Shah hian nithum chung chamin Manipur state thi atlo dona heta hian Manipur state ta mipui cheng jong mi tu te poni sela anlaka rural na dik tak ahlen chuak dona Manipur state chung mun ranga mipui tenen meeting na in biak na kan nei dona heta hian mipui te ngai dan opinion chu lak ani dona ni ati Union Minister of State for Home Nityanan Rai hian asoi zeldan chuan Central Sarkar laka hian Manipur state mipui jong ten rin na ngat turin kan bai sei chewin kan ngen chewa Manipur cheng mipui ten zalena le muan na in nei theina turin he state chunga cheng society jong laka hian rural na dik justice chu len choin haum don ani ati he thun pon ba ka hian Amit Shah chuan Guwahatiya ceremony poimo tak an nei na thucha asoya Manipur state a hian lo thei loin kakal ngai dona nithum chung kacham dona mase board group alelam group ta hian sarkar laka rin na ngat theilowa anam na chu paibo turin kangen masa inrem na le muan na aum theina chu kong khat chau awma chu in biak ho na le in biak ron ton na dialogue ani tin asoibok mase hemechung changa hian ismo join report an pek dan chuan tribal te hian inram na le muan na athen theina tur kongom chun chu separate administration Manipur state laka Zohnahthlak din chau hi ani tin anau puithunga tribal te ngai dan hi thil dik tak po ani mai thaya achan chu Manipur state chunga hian namle nam chile chin kara hian tuna chuan in than na aum sareng towa engtika ma injom khom le thei to ngai lo tur khopin in huat na le thi na atheng to boka Imphal Valley le achevel jong Meitei hoten anlua chin area chunga tribal home ta chu hial area lama son chuawek anitoa anma ni chenna mun an Hnam puite omna lama athen ta chu ral planin han tlan chuak to boka ti chuan hial area district ranga Meitei om jong te point Imphal Valley le achevel panin han tlan khom vek to boka chu wang chuan hial area le Imphal Valley hi ain then sa reng toa tin anril ru chung rila po in then na hi aum sa reng to ni hanti bok Manipur state chunga hian army tele paramilitary force te thonlu bel ani zel wangin tundin muna hian Manipur state chunga hian army le paramilitary force om jong te chu sing khat ain hantam toni tin han report bok India media rang tele Meitei te chuan Zohnahthlak silai huma mek te hi militia tin han soideu veka mase nam sipai te tin kanron soidona intrathian mai tura bei seila Manipur today chuan heng nam sipai te hi an pu cheta hle maya an report atanga alan dan chuan kom union hanti mai Manipur state ta Meitei injom khom pol pakhat chuan Zohnahthlak nam sipai ten kanga thai kom village chu an runa silai nen nasatakin han beya heng Zohnahthlak nam sipai te an chet hun hi nizan khani tin an report ani ti chuan Zohnahthlak nam sipai te hian kanga thai kom village hi an luta silai le ral thom chi rang keng chungin civil mi he khua cheng jong ta chuan an khua chua san vek turin an hriat tira kom village hi khoiren tak taw na tanga nai taka om ania he thingtlang kho chunga cheng mipui te hi an vo nuwa silai puak ri hriat zui ngal ania ti chuan kanga thai kom village cha cheng mipui te hi lawin an chi ai lea then khat ta chu an plan chia silai puak ri hriat ani wang hian he khua cheng civil mi te hian nunna an chan nge chan lo ti hi tuna chuan fin fiat thei ani lawa achan chu kanga thai kom village hi Zohnahthlak nam sipai ta chuan la in anop dat zui ngalani tin kom union Manipur ta chuan press statement te chuakin an puang zar ani
an statement ti Zohnahthlak kom na hian kom community te chu Manipur state in rel bolna le kan dikna te hum him tur hian Manipur state integrity tan hian kan ding zel don ani tin an thu chua hian an ziak lang bok ma se hian thu chua tak hi mu tur aom lova Manipur today hian Zohnahthlak nam rang te chu pu chen na turin Union Home Minister Amit Shah alokal don den chhenna dot thu han the darna nia an hriat thu tribal ta chuan han soi boka Manipur state ta Zohnahthlak chengmek ten Facebook page le group an siam rang atanga an soya alan dan chuan nam sipai te hi an che tak lowa Manipur Meitei ho te hian dotin han pu nia an hriat thu an soi hloma kom community te hi kan beina chan tur haom lova hei hi thil thleng tak ani chuan thil thalo tak ani ngai dona ma se chu Zohnahthlak te hian kan ti kan ring lowa tin kan nam sipai te point an ti kan ring lo bokani an ti tin Manipur today in communion ten thu chua an siam nia an soi hi rin tlak ani lowa an thu chua hi mu tur haom lo boka chu wang chuan hei hi Manipur today in fake news dik lawan the dar nia hriatani tin an soi bok ani engponi sela boina hi aso sang lea tuna chuan mipui te inti boina le tharum thona chuatira hanche tanga tuallaya intam tak halwak wak angchi te kha thlengri lo ma sela chungril taka thilin mung hom chhome ka tribal ten Meitei te laka tangin sarkar thar han phuta hilai ri ranga sarkar din turin rotna le ruam manna annaya chu han bozui mek boka Mase Meitei Student Union rang injom khom pol ta chuan kanram in chikhat po hi kan hlandon lowani tin thu chua an lo siama an do dal thu an lo tilang to boka tin Manipur State Chief Minister and Biren Singh point an demand hi anol thu alo puang to boka Mase hei hi state sarkar levela chinfel thei anilowa central sarkarin ha chinfel ngai chu angai dona hei wang hian boruak hi so sang takin aloma ni tinin poi khoina le tharum thoa inti boina te mipuite inti boina aya central bank thengrang jok le central in angai mo jok MLA te in beina te minister te in beina te le voin lama pheichuan union minister chenna in ama aom lai ngeya mipuiten tharum thoin han bayani ti aomji le ta zelbok ani ole khati jong kha tuntumata report kan bot sai thaite nile phot sela kan video lo thir tu kan channel la subscribe lo te khan khongaya milo subscribe sakjal tur le kan video te milo share sakhin turin kan som chau ani ti chuan loinen kol thaula rainbow Mizo Channel a hian chanchin thar dangnen dam takin kanin tongle theu donia